Herlin je iz očaja prinuo baklju najbližem leptiru, pazeći da pritom ne opeče mladića. Vatra mu je malo oprljila krila i leptir je počeo besno da zuji poput neke užasne, gnusne džinovske muve, ali niti je počeo da gori, niti je pustio mladićevu ruku. Vatra ga je više nervirala nego što ga je povredila. Kada je shvatio da od baklje nema nikakve vajde, Herlin je gurnuo sečivo svog mača između nogu leptira u nameri da ga skine sa perla. "Hajde, Burli, pomozi mi! Moramo skinuti ove prokletinje sa njega! Burli!" Okrenuo se i ugledao svog niskog prijatelja kako sa užasom posmatra pećinski svod. Ispratio njegov pogled. Leptiri koji su pokrivali svod pećine počeli su da lete pravo ka njima, na hiljade njih. Herlin u momentu odustade od čupanja leptira, prebaci mladića preko leđa i poče da trči kao nikada u životu. Burli je bio bliži izlazu, pa je prvi izletao napolje, a zatim Herlin sa mladićem na sebi. Leptiri su izleteli za njima kao jedan ogromni svetleći roj, osvetljavajući šumu pred sobom.